Yes, ndabashimiye kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Nk'ibisanzwe ni amakuru aba agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi ndetse no hirya no hino mu gihugu muri rusange. Amakuru yacu reka tuyahere kuri biri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko aya makuru tuyakesha ikinyamakuru Igihe. Umutwe w'inkuru uragira uti uko FDLR yakingiye ikibaba uko FARDC yakingiye ikibaba FDLR, imigambi mibisha ku Rwanda, Wazalendo n'ibindi ibyahishuwe na raporo ya Loni. Inkuru ikomeza igira iti igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gukingira ikibaba umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nubwo kuva muri Werurwe 2024 ubutegetsi bw'iki gihugu bwagaragarije mu biganiro bya Rwanda muri Angola ko cyiteguye ubutsinsura. RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byari byaremeranyije ko gahunda yo gusenya FDLR ndetse n'uko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Gusa bitewe no kwanga ibiganiro bya M23 kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'amahoro arambye, nyamara byari byateganyijwe ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bari guhurira i Rwanda tariki ya 15 Ukuboza 2024. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki ya 27 Ukuboza 2024 yagaragaje ko muri Nzeri 2024 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bya nyirarureshwa kuri FDLR, zisobanura ko byari bigamije gufata abayobozi bakuru bayo barimo Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega. N'ibwiriza ryahawe abofisiye bakuru barimo General Major General Jerome Chino Tsitamwe wari umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, ryaturutse kuri Perezida Antoine Tshisekedi. Iyi raporo isobanura ko Tshisekedi yatanze ibwiza ryo kugaba ibitero kuri FDLR agamije kugabanya igitutu amahanga yashyiraga kuri iki gihugu cye. Uyu mugambi yari afite uwo kwakira Abanyarwanda 6 baburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rushinzwe u Rwanda rwashyiriweho u Rwanda, bahamijwe uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bacumbikiwe muri Nigeria, barimo abagaragaje byeruye ko bafite umugambi wo gutera u Rwanda nka Kapiteni Innocent Sagahutu. Izi mpuguke kandi zagaragaje ko ibitero byashidikanyijweho bitewe n'uko bamwe mu bofisiye bakuru bashinzwe kubiyobora barimo Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Peter Kirimwami Nkuba bamaze igihe kinini ari inshuti z'akadasohoka za FDLR. Zasobanuye ko tariki ya 23 n'iya 24 Nzeri 2024 ingabo kabuhariwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe na General Colonel Donatien Bawiri zagabye ibitero mu bice byegereye umujyi wa Sake birimo Chove, Kimoka, Lupango na Mumbalilo. Byari bigambiriye ibirindiro bya FDLR by'umwihariko umutwe
kabuhariwe wayo wa FDLR uzwi nka CRAP. Aha ni naho hashyikirizwaga General Omega n'abandi bayobozi bakuru ba FDLR. Tariki ya 25/26 Nzeri 2024 ngo abasirikare ba FDLR bo muri brigade ya 11 bari bayobowe na General Papi Rupenge nabo bagabye ibitero byari bigambiriye gusenya FDLR mu gace ka Rusayo gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo. Ariko barabeshyaga cyane, baribeshye barasa ibirindiro by'umutwe witwaje intwaro wa APCLS, birakaza abarwanyi ba APCLS n'abandi bo mu mitwe ya Wazalendo, bamenyesha leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bashobora guhagarika kurwanya M23. Mu minsi ine gusa ibitero byamaze nta murwanyi mukuru n'umwe wa FDLR byahitanye nk'uko impuguke za ONU zikomeza zibisobanura. General Omega we n'abandi bayobozi ba FDLR barahunze bajya gushinga ibirindiro mu gace ka Kilimanyoka muri teritwari ya Nyiragongo. Hahishuwe ko imwe mu mpamvu zikomeye zatumye ibitero bidatanga umusaruro ari uko umutwe w'iterabwoba wari wamenye ko bitegurwa kuko wahawe amakuru na Guverineri Kimwami mbere y'uko bitangira. Nyuma y'ibi bitero kujijisha isi yose, FDLR yongereye ibirindiro byayo imbaraga, yimukira mu bindi bice, irushaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu ihuriro Wazalendo n'abasirikare ba leta. Raporo igaragaza ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zakomeje gukorana na Wazalendo na FDLR mu rugamba rwo kurwanya M23. Impuguke za Loni zasobanuye ko uretse intege nke zagaragaye mu bikorwa byo kurwanya FDLR, mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habayemo ubwumvikane buke kuko bamwe batumvikanaga uko umufatanyabikorwa mu kurwanya M23 nka FDLR yagabwaho ibitero. Ngayo nguko uko inkuru ihagaze kuri uyu munsi na raporo ya Loni. Reka mbashimire kandi mbashimira byinshi bigiye bitandukanye mwebwe dukomeza kubana umunsi ku wundi, bifuriza kugubwa neza no kunogerwa gahunda Demi Empire ibagezaho. Ndabashimiye, mbasabye gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, Imana ibarinde.